Haganega Yukirish Bakhuid tung in the white, Nagabinda Jingdap Shisnem Junga Jingeto Jung Ladiang Arti Marbanyang Bad Leander Nongentry Duair Nagabinda Joanita Caroline Marbanyang Bad Donald Dean Maulod Kibadake Kat Henry's Nem Junga Jingeto Bad Duair Nagabinda Kodor Doling. Sim arpunyo, bukan arpunyo. Ku bendriu ma pibaro, rai risa yusim gisim, surbak men keslei keleng, kan sawa shadu kibleng, arunong Bethlehem, you Christ open im laka, lagate so diva kun, agapur si teng senya, govendre ma pibaro, rai sa yusim kisim. Kohiman ko param, tongin sengungu yau trai, nagabinda kanega sngi, kanega langa sngi ka bakerpang, aga bangirake, ya ka sngi burom jongi khunlung balui bala shapinyam, dhaka dawu herod, but kumjuru nagabinda ka seng MSFS, girake ya ka jingdap South Pass nem jonga jingkala jongu Francis de Sales Bakhuid. Kade haka arpo pratarik December Kathindri spa arpo u Francis de Sales Bakhuid ula ino yakanega perteman poisha ujisu te namar kanega daw ki MSFS ha satala ka perte ngirake yaka sngi jingdap sauspa snem jonka jingkla jongi Francis de Sales Bakhuid but kanega langa sngi ka bakerpang nagabenda jongi baro but kumjuru ya baro ke baya trailang but ke MSFS satala ka perte tonga kerpadi pi baro manang duai ha kanega Yukirish Bakhuid nagabenda ka jingkerku baro kaba mangiki MSFS ngin yo pediang kumjuru ya baro ke ba don benda badni pi baro ke ba shimbenda mas Bakhuid but ke Holy Redeemer Niva Center Pidonro ka benda badni ha ka ba pio pediang ya ka mensiam ya ka jingim mensiam jonga France de Sales Bakhuid tos ngoba pelong ya ka jing duai kerpang na ka benda jongi menta kasni na ka benda ki ba halor jongi na ka benda baro ki the court batrailang ngiro ngi don ki Francalian Associates ngi duairu na ka benda jongi ki ba pediang ya ka jingim mensiam jonga Francis de Sales Bakhuid ayu trai ublay un karku kardo ya pi baro lempa kanega kinia ka kriam Bakhuid ha kerteng uppa balukun balumen sim Bakhuid Amen. ka jinga e jango trai jangi u Jesus Christ bat ka jingi jango blay lempa ka jinga sulak jango men sim Bakhuid kindon rengka bat pi barra Rengka bat piru. Kohiman ko para hakaneka sngi katbangi ken mau ya ki khunlung balui bala shapenya dawu herod bat kumjuru ya ga jinglat South Pass nem jongo Francis de Sales Bakhuid ngi wanra hakamatu trai ka jingang no changi bat kaneka longa por bangin puson shapanga jingya
ngi baharo ngi haban yap omdon iviru balai haga jingyap haga jingim chongi ka jingkan mau ya ka jingyap bad ka jing perkat ya ka jingyap kan yarap yangi ban ino ya ka pop namar ka jingyap kalong ka por bangin ya kundu ya utrai bad kini ki khunlung baro bala shapin yap da ukhairat kila ya kundu ya utrai namar kila yap haga jingkui dena kata kadau ka balang ka rake ya ka Sngi burom chunki hakane ka ayam Khristmas but bankan mau namar jisu kila kalan namar ka jingid jisu lese kimpat nang kin mau ya jisu hakata ka por henry ka dau ba kila yap kalong naga benta jisu ko himen ko para ngiru ngidon kam ban yap haka pop ngidon kam ban pindu ya ka pop namaru jisu ban ngin sange shipor ban kuslai iki pop bahara ki bangilale ngilong ki batalot ngilong ki baduna harukam ai ka boru trai kana van kiar halo chungi bangin dup lai luit na bahara ki pop bangin dup long ki balakre naga benta ka burom chungo trai jisu ba id ngilong ginom pop map yangi site code yangi na bahara ki pop ki bangilale nga palam au play badon bor baro bad happy ko himen ko pana bangilale pop shibun e dagi chimparkha dagi tin dagi kam dagi jingle klet dagi jingle palachanga dagi jingle palachanga dagi jingle palat bakrao e changa namar kata ngakarpat eka Maria Bakhuid kabayaisa katizoti yaki angel bakiri kui bariapi ko himen ko para benduai nagabinda chunga how try ublay chungi ublay badon bor baro inis sene yangi badendala map iki pop chungi unyalam yangi shaga jingi bam chikut Amen. Who try to isene? Who try to isene? Who try to isene? Who try to isene? Who Christo isene? Who Christo isene? Who Christo isene? Who Christo isene? Who try to isene? Who try to isene? Who try to isene? Who try to isene? Burom ublay shatron, bakakendo jingsu. Akiben ribaro, baron gamon baba. Iyay aroyame, nginambani manim, iyay bendan buro, bani samuyame. Go try go blaze evening, go pardon bogaro. Go kun marwe upa, go try go Jesus Christ. Go kun lang baru play, bagi kipa putih, dok tiang kaji kerba, tosio sedayangi. Datang mami baku, datang mami utrai. Uway bahatita, mami ku Jesus Christ. Mami bayarang lay, acingnya lang gaway. Padu mesi baku, jaga burung upa.
Dong in near Dubai. In Dubai, lembaga jinga silem jungi khunlung balui balasha penyap dau heret. Kumjuru lemba u Francis desires Bakhuid. Badap sauspa snem junga jinkhalad jungi mindakasngi. Hakanega sngi khalad jungi arpo pratari December kat Henry spa arpo ar. Kakarpadi pibentuai nagabindaga seng MSFS. Nagabindagi bakhalojani. But kumjuru nagabindaka ministry baro kabangile nagabinda ban kring ekimen siyam shab jisu. Koblay me uba hakenegasngi ki matir balului kila penbana but kila pla dakabakren kendre dakajingia junkie. To ai ngi kerpat bangilla ban pla yakajinge hame tang dagirimyang shindur jungi henre dakajingim jungero. Kumjuru lembaka jingdap sauspa snem junga jingkalan jungo Francis desires Bakhuid ban ai hangi yaka jingim mensiam kabakam kerpang nagabinda kabalang u Dr. Janga Balang bangiru nginyo mensiam ben shakri hok iame dautrang jungi u Jesu Kristu kun jame u ba im bad sansha renkat bad me haga jingelang kawe junga mensiam Bakhuid uwe ublay junom la junom. Amen. Jung pule nakasithi benikong jong yu anis apostol. Kane kalong ka kubor ba ngilayok sengaw nau kun bat ngipen bena hapi. Ba ublay ulong ka jing syai bat hau don jing dum setia. Ladai ngi ong ba ngia selop bat pause ngi ya ka jing dum. Ngi lam ler bat ngim im kat kum ka jing sisya. Henry ladai ngi ya ka jing syai namar mo udon ha ka jing syai. Ngia selok lang iway bat iway pan. Kumta kasnamu Jisu ukun jong kapen khot yangi nakapop kasang paro. Ladai ngi ong bangim dan pop ngi syukori lade bat ngim keren ya kajing sisya. Hendai ladai ngi pla ya laki pop mo ba ulong ba hok bat ubangila ban syania maap ya ki pop jongi bat pen khot yangi na kajing pom hok paro. Ladai ngi ong bangim syemle pop ngi penong lam ler ya bat ngim don ya kaktin jong hangi. Go kun ba jonga nga tho ya kine ki happy ba pin le pop. Henry lada uno ule pop ngi don siang khamat ukpa Jesu Christ ubahok. Mo ura siu kuna na kapanta ki pop jongi. Padam dei tange ki pop jongi. Henry ya ki pop jong ka perthei baro ka weiru. Kaktian jong try isang yauble. Chim na kasam chispa akusal nomba traspa laipunyo. Kajing ya Rab jungi kalong aga kerteng Bakhuid tamu trai lemda utrai udoing badni toki Israel kin rai menta lemda utrai uyeng
yarab jongi kalong agak teng bakuta mutrai kerkuyu trai bom syayangi banlong jin bam kipnya jongki mensim jongi kalalai tim kumsim naryam unong besim kajing yarab jongi kalong agak gerteng bakuta mutrai kasyang kawya kalat kudno ngirungi im ngilalat no wanjing yarab nutrai ublay nong bu nong tau neng bat perteng kajing yarab jongi kalong agak gerteng bagutam nutrai Hallelujah, Hallelujah. Lakai unang penim. Nia raya me ko play, bat ngipin penaba me long utrai. Kaken hon jongki martir, kia raya me ko try. Hallelujah, Hallelujah. Lakai unang penim. Utrai undon renka but pim. Rengka berpiru, Ka jimpule na ka gospel Bakhuid kat kum Matthews. kaburam ame ko try. Enda ki restart kilami u angel utrai ula pau ha ka jimposniu u Joseph bat ula om. Ki shim ya bu khunlung bat ka kami jomu bat to petshari Egypt bat to sahangta hadu banganda om yapi. U heret u vat ya bu khunlung ban penya piavu. Kumda u Joseph ula ki joy ula shim ya bu khunlung bat ka kami jomu bat shime ula pesha Egypt bat ula sahangta hadu ka jingya u heret. Lale yakane ban pendep yakaba utrai ula kren daket nongya tulup daun nongya tulupa ngala kort yabu korn jonga na Egypt. Yanda u heret ula yo I baki restart na mingi kila shukor yabu ula inkom kai ula pa penyap ha Bethlehem bat hagish nong kiba markap yaki kun shinrang baro kiba nadu arsnem shapo katkum gapor bala yatu havu da kitaki start kulur hagane garuka la penyap yakaba u Jeremy pendap yakaba u Jeremia ula yatu lupa la yusngo ka sur harama ka sur jingyam briu bat jinglenyar bakarao kerakel ka iam nagabenta laki kun ka iam bat kam tre en naba kilayap barro. Ka gospel jong utrai Kajing raya me ko Chris. ko himen ko para bayid ha utrai Jesus Christ mindakas ngi rake yaka
Sngi burom jenggi khunlung balui balasha penya dau heret namar ujisu. Kabakong san kalong jingia namar ujisu. Ki khunlung balui kimbatip bale kilaya. Bale uheret ula penya. Henry namarba kilalong ki balui namarba kila pediang ya ke jingia namarba kila ple ya ke snam nagabenta ujisu ki kilalong martir nagabenta jungo Chris. Uno ubriyo bakloi ben ple ya ke snam nagabenta ka jinget hawu Chris kin kilalong rikoi. Don bon ki bri ba ple ya ke snam namar ke jingia ka jia badu weipat namar ka spa namar ban yok ya ka burom namar ban tu ban penjot ya ki wei namar ka ri don ki ba kelon iap kam da me ki sipai henry kim de ki mater nagabenda u Chris ki mater nagabenda u Chris ki long ki ba im ya ka jinge badu Chris bad ki dao jong ke jingiap kalong u Chris nagata ka dao wadlara kini ki khunlung ki bampat yusno shapang ujisu pat ki bampat donro ka borban sautu ya ujisu haba kila yap namar kila yap mater kila kerlalong rikuit pat ka balang ka bu ya ka jingkan mau jongki ha ka nega sngi ko himan ko para ha ka ju ka por menda ka sngi ngi ken mauru ya ka jingiap jongo Francis de Sales Bakhuid kade haka arpo pra tarik Desember kat Henry's pa arpo u Francis de Sales Bakhuid ula kalan na kaneka prate haka por ba ulaya long bishop kumba arpo snem de nagataga daw uni usnem ulong usnem uba kerpang nagabenda jongi ki MSFS ki Missionaries of Saint Francis de Sales namar ngireke 400th year of his death. But minda kas ngi ko himen ko para ki MSFS ngi kot yalade minda ngi kotro Francalians ngi kin mau burom ya Francis de Sales Bakhuid hoy kasngi burom jong Francis de Sales Bakhuid kalong haka arpo sau tarik January namar day haka arpo sau tarik January la tep iyawu ha ahnasi bad ngila bu ya kataga sngi kum ka sngi burom jong Francis de Sales Bakhuid wadlada ulayap ha ka arpo pratarik December but nadu kata ka por jong ka jinkhalat nadu kata ka por jong ka jingyap jongu ki sister visitation kila burom iyawu but baor ki brio ha ahnasi but savoy have France kila kain yawu baulang urikoid namar ke jingim kaba uem kalong ke jingim jongi rikoid namar nidon hapadeng jongi yagi rikoid kiba kabba kidang im ki briu ki kain ba kilong rikoid kum ke nuksa Mother Teresa Bakhuid jonga Calcutta kabba kadang im bar ki briu kala kain yaka balong rikoid haka juga dor yau Francis de Sales Bakhuid kabba udang im yaga rukam ba ula im yaga rukam ula shakri yau pai jongo ble yaga rukam ba ula yala yaga rukam ba ula penbreyang yaga kubor baba yaga rukam ba ula penyade bat kibriu yaga rukam ba ula seng yaka seng jongi visitations states of Blessed Mother Mary yaga rukam ba ula sneng ula karau yaga rukam ba ula to ya bon ki god ben penim yaka mensiam jongi brio kum ka introduction to devout life love of God but kive ki jingto kaba kerpang kabala yara bante yaga jingim mensiam jongi brio kala pelong iki brio ban sautu ba uni u bishop ulang rikoi dinaga taga daw ko himen ko para what mindaru don bon ki rim yaki rinium kiba shim iyawu Francis de Sales Bakhuid kum nongda jonga jengem joki ki Salesians ni on
ya ki Salesian sisters. But buon ki seng renium kila pedang eu France disease Bakhuid, but ke jingim mensium jungu nagabinda ban bud ya ke nuksa ya ka jingim mensium jungu ban poisha ujisu. But France disease Bakhuid ulalong u doctor jung ke jingid. Namar ulak batai binia kumno ngilaban idia ubalay. Dina kata daw bala kabalang kapenpenaru iawu baulong u doctor jangga balang. Doctor jangga balang. Manobade doctor jangga balang. Ki doctor jangga balang kilong kiba tray shitam ban pinne ya ke jinge but kiba hikai shirhem ya ke jingi kai jangga balang ya ke jingi kai ba tinrai jangga balang but nagabinda ban yada ya ke jingi kai tinrai jangga balang ki koloi ruban shashitam. Teminta mangaban mapi hake jingim ke jangi ngiru ngi de balong doctor jangga balang namar bale ngi haben im yaka jingim yaka jinged how Jesus Christ ha kaba pinne yaka jinged what happened kinu ki jinged ko himmen ko para u Francis disease Bakhuid ulanguru uba nishai caught yawu gentleman saint namar yaka rukam ba ula traishitam ban pindu no yaka jingdom jungu yaka rukam ula traishitam ban penchai jai yalade wan haba udon bon jai ki jinge hapo jungu ulam kum mangi iwei pa iwei ula don ke jingdona ula don ke jingdolot udon bon ki jinge ha ka jingem ke jungu ki jingpang ke jingshitam ula imtang sanpo hindrius nem karita But ula pindap tang arpus nem jang ka jinglong bishop. Umpat yo ban rekeri ke jubilee jang ka episcopal ordination. Henry bale ka balang kalakin kordor palat iyawu. Bale ka jingi kai jungu kalong ka ba kongsan wat mindaru ha ka jingim ka jungi. De na marba ulalong uba IT lut yala ka jingim nagabinda ka jing shakri ublay. But kapang jingim jungu kalong, but ka focus jonga jingim jungu kalong ban le ya ka mon jungu bale le ya ka mon jungu bale kabamut do the will of God. Man ka kilit ma jonga jingim jungu ula im ban pindap ya ka mon jungu bale. Manga ban mapi. Ngide ban im ban le ya ka mon jungu bale. Omde ban le ya ka mon jungi brio. Ladang ngi im ban le ya ka mon jungi brio ka jimma kalong. Kibriu ki bangi syakri kibriu ki bangi persyam ban pensngaba kilaman yalam bakala yangi kilaman yalam bakala yangi syaga jingjot namar katbangi dang le ya ka monje gibriu ban pensngaba ya kibriu wakaba ki le ya ki kamsuniu le sengi haban kongo yaki le sengi haban kersyan yaki Hagane ka parte ka ba minda don buon gibriu ki bale ya ka monje gibriu ki ba pensngaba ya kibriu but pi persyang ban kro ya kibriu da ka ba bud din ya ka nuksa jingim junkie henry kae ka ba pinmen saw ya bon ngot ki mensiam pinjot ya ki jingim junkie bon gibriu de na mar ke ne ka daw lese lada don ki nongstoin shar ki ba kro yangi ki ba pinbor yangi ban le ki kam suniyo bon sen lese na mar ka daw ngiting ni na mar ka daw ngi don de jimmen toy da ka ba shakri yaki ngi kongu yaki kai ka jimma ngin saduna ka baneng nginum laban shakri ar kenran Henry of France disease Bakhuid ha ka jingim ka chango ula im shisha ya ka jingim rangka badutrai ula im ya ka jingim ka bajanai but de nagata ka daw haba u France disease marwe ula le shaka shable kalong ka jaka bala poi shaka ti jongi non Calvinist kiba pinbriang ya ka jinge Calvinist kiba persha ya ka balang Catholic haba ula le yala marwe shimet wadlada ba udon bon ki jinge ulala ban kring ya ki Kristan lemba ke jing to Bakhuid jangu lemba ke jing yalap jangu lemba ke jing kendo shime dike brio ulala ban pinpai biang ya ki Catholic ki bala ino ya ke jinge ko himmen ko para uwe ubrio lemba ke jing trai shitam kumba hindrius nem ulala ban kring ki vei kae ka daw kalong ula im ban le ya ka mon jangu play ula im ban pendap ya ka sain dur ka jango palai
Haba manga ban mapi ngi imban pendap eka saindur ke jongobele ubele unsa shimdi pura yangi unsa yalam lendi yangi bad unsa yalam yangi syakata ke kerdan kaba omdon mano balaban mudur omdon mano balaban posniu haga jingim jongki ladaki bryuki isi yangi namarngi le ya kamon jongobele kalong ka babashibul kamindoi ayu bangi pensno ba ekibryo la kaba pin kain ekamon jongobele kibrio kinyap mangiru nginyap henry kaya kaba nejunom kalong jingi do bele kalong kaya kaba nejunom kalong hima jongobele bangi haban treshitam nagabinda ka hima jongobele nagataga daw kadba mindakasngi ngireke yakajingia balenga ang jingia namar Sngi burom jangi khunlung balui kalong ke jingia Sngi burom janga jingkalat saus pas nem janga France di says Bakhuid kalong ke jingia henre kine ki belaya kidang immindaru hapadeng jangi minda kasi hagene ki ukrish Bakhuid ngi kenmau yaki bangi duai lemba jangi namar wat yaki belaya kimpat yap kumbangi perkan henre ki im nama uble ulong uble baim kibayam hau kris kidang im nama ujisu ulamipat na kibayam de na kataga daw kibryu kiyap hau kris kibryu kiyap haga jinget kibryu kiyap haga jingkuin kibryu kiyap haga bale ekamon jongobale kinom iyap pinban ki im namar ba ki im wat mindaru ngikin mau yaki kumba ngikin mau yaki bayi batoin jengki ba kane kalong gadaw ko himen ko para ngidon kamban le ekamon jeng bale ngidon kamban im yaga jingim ka Bakhuid kumba ujisu ulabta hangi mindakasni lemba uyanis Bakhuid hakashiti jongo lada ngi im nagabenda ukris lada ngi kongo ya ujisu kris lada ngi pediang ya u ngin salai luin na ki pop ki sang jongi baro ngin salai luin na ka jinge babon jai jongi ha ka jingim jongi ban ngin saya kendo ujisu ha ka jingim jongi ha ka nega sni ko himet ko para kadbangi reke ya ka jingda sauspa snem jonga jinkla jonga France de says Bakhuid ngi duwai lemba ka jinge asylum jonga France de says Bakhuid but une urikuin ulong nongda jonga seng jongi but kumjuru nongda jong bon ngot ki seng bon tiligi seng hasatala ka perte seng rinium kinde but seng rinium shinran nginang duwai ba unang long shisha katalong jonga jinga e nagabenda jongiru banyakendo ujisu haga jingim jongi nga kot nga verepi ive banambu yaga jingduwai nagabinda ka seng jongi MSFS mindakasngi missionaries of Saint Francis says ba lemba ka jinga sai jonga Francis says Bakhuid ngindupla ban shakri shushu ya upai jongobele kamdame yaga ministry jonga jimpen timai mensium jogi bange kumbangile lemba ki retreat center but bon ki jaka ngi don ki retreat center but lemba ki retreat center ngi yarap ya upai jongobele benya jan badu bele kane kalong kawe ka ministry ka ba konsan jonga seng jongi kumjuru ya ka jingi kai ya ki kinda kumjuru ya ka jingtre haki parish but haga seng jongi ngi donro ya ki Franciscan associates bad makiru ki board ya ka jingim mensium lada don na pedeng jumpi mano bakwa banlong ki Franciscan associates pilaban puson yalade lese pilaban pediang ya ka jingim mensium jong France de says Bakhuid ban ya jan badu uble ban ya jan badu jisu utrai un karku kardo ya pemenda kasngi but ngi duai na gabenda jumpi but piru pinang duai na gabenda jongi ka ministry jongi kalong ka baseiso nagabinda ka burom ka jongo trai ko jisube id ngisngongo eme nagabinda ka negasngi ngisngongo eme nagabinda ka jingdap saus pas nem jongo jinglan jongo France de says Bakhuid mindakasngi menangkerku kardo ingi menangkerku kardo ya baro ki babud ya ka jingim mensiam jongo France de says Bakhuid Ngiduai rugo jisu hakene ke pon na kabinda ki bapangi bashita
nagabinda ki badon ke jinge babun jai kerku bat pen slay yangi lempa ke bor jome enya ro ya utrai Jesus Christ ko hemen ko para tongin pla ya ke jinge ke jong ngange hau play upa badon bor barro unang tao ka baning bad ka kendau bad hau Jesus Christ ukun babarwe jung utrai jungi yau bala pun au mensiam bakui yau bala kana ka Maria Tesoti ubala shale ben hapo Pontius Pilatus la sanar panayahu ulayang la tetyahu ulakyasha kibayam hagasngi ka balai ulamipat na kibayam ulakiw siya baning usyong siya kamon uplay upa badon bor barro nang da unwan pat man bishari kibayim bat kibayam ngang nged hau mensiem bakui haga balang Catholic bakui haga jingya silok kirikui haga jimab ikipop haga jimmi pat kedong haga jingim bam chikut amen ko himen ko para kabangira ke ia ka jingdap saus pas nem janga jinglan janga France disease Bakhuid nginang pandra hautrai ya bahar ka jingang nud ki jangi inang duai nagabenda ka balang Catholic nagabenda uppa Bakhuid France nagabenda ki cardinal ki bishop ki lindo soble ki rinium ya ki bange barro pakinang roy ha ka jinge lemba baro ki jing trai shitom jangi rikui bala imya ka jingim ka Bakhuid ngi karpad ya me ko try ngi duairu mendakas ngi nagabinda o superior general jongi Father Abraham baroki kinhun jonga general team ngi duai nagabinda ki provincial baro nagabinda baro ki lingdo pat ki kinna badon hapadeng ki jimpen kre habun ki seminary jongi MSFS ko try jisu karku kardo ia baharo ki member janga seng MSFS ba baharo ki nyo but in ya ka nek jingim mensiam janga France disease ya unong da jungi ngi karpat ya me ko try ngi duairu nagabinda baharo ki parish but ki ya ki center baro ba penyan daga seng MSFS but baharo ki ba ya trailang but ngi ya ki sister ya ki pai ring aid but ki baro ki volunteer ki co-worker ki nong ruai ki nong tem but ki nong leba ki ba yarap spoon iya ka ministry jeng ka ba ki MSFS ki kerleng ki jaka kerleng ki ri kerleng ki parish but ki center karku kardo ko trai ya baro lempa ka jinga side lem jeng France disease Bakhuid ba baro ki nyo jing tengen ke jingkarku ke jingai ha ke jingem jongi ngi karpad ya me ko try ngi duairu nagabinda ki bapang ki bashitam nagabinda ki brio badon hapadeng ki jing talot babun jai nagabinda ki brio ki ba ino ya ke jingai namar buon ki dau jong ke jingem jongi bakindup ki imbiak dagabor jong Jesus Christ bakindup yo jingkoi jingkia met bad mensiam ngi karpad ya me ko try ablay try gen rad ngi pindon burom ya me hagen egas ngi kabangira ke egas ngi burom jongi khunlung balui bala shapeniap dawu herod pat konjuru ya ga jingdap south pass nem jonga jingklan jonga France disease Bakhuid leba ke jinga asylum jonga France disease Bakhuid ba baharo ki jingang nod kalonga ba seiso ha ga jingim mensiam jongi ha ga ministry jongi haki inga sem jongi ipan yakane dau Chris utrai jongim amen nomor laispa proposal Amen.
to ya duai ko himen ko para baga jingkinia janga ba jampi kallong ka ba priang pun ha ublay upa ba don bor baro to try pedeng jingkinya nikti jampi nakam ta ke jingara ko burom kerteng jumu kesimta yangi berkebalang buku jumu barak kowe to priang ko try ngi karpat ya ge jing terwa jange shakri beriu blay jamme ha kane ka Sngi dap saus pas nem janga jingklar jango Francis disease Bakhuid. But to pen kuid yaki kadba ki shakri hok yaki jingmaya jamme. Da kaba me penman hok wat yaki tu ki bam tip eye. Da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengkad bat pim. Rengkad bat piru. To kintiu yala ki donut. Ngi kentiwe ki shau try. To inai ngu ya utrai ublay jangim. Ka shong hok bat kadai. Da shisha kalong ka ba shong hok bat ka badai ka deiti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka pon bat ka jaka banai ngu yame ko kinran ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut lemba utrai jangi u Jesus Christ uba lemba jangu kata ka jingya kerliang ka ba pendimai ya ka jingim jangi kala shai pernai mindakasngi da baru ka burom jangka namar haba ya ka jing talat jangi la shimno da ka tin jame ka jinglong bri bayap jangi amtang da ka jam shaka burom bamyap shu henre da ka jingya so bapela ka pelong yangi ban im jinom kumahu bat kumda rengat bat ki kin hon ruai jangi angel ngia ro yame bat ni penpena da ka jing kamen Bakhuid try, Bakhuid break it back, ring Bakhuid take it down, die kaburam jome. Ryo sana shajrom, Ryo sana klamkud, Ryo sana you play junam. Yaro you tabawan, aga kuteng utrai, neng Bakhuid take it up, daga buram jome. Ryo sana shadrom, Ryo sana klamkud, Ryo sana you play junam. ko himen ko para hakene ka por ka ba kantang ka Bakhuid to nginang vantra hautrai ya bahar ka jingang nu changi lemba ka jinga silem jangi kelum balului bat kumjuru Francis disease Bakhuid aga jingklat saus pas nem jangi mindakasngi ba bangin yo ya ka men siem man le mon le ya ka mon jango bale ben im koi ben poi shabo da shisha melong o Bakhuid ko trai ka te mei jong ka jing kuid barom namar ka tangi karpad yame to pen kuid pen kantang ya kini ki jing terwa jangi da ka ba pa ya umen siem jame kum ka umje halo jangi bakindup kelalong yangi kamet bakasnam jango trai jangi u Jesus Christ haka por bala de no yevu badala ka mons ngabha ula pediang ya ga jingsha shitom ula shim ya upu bada ka baingu yeme ula kedia yevu badula ai halagi sinran u om to shim bato bam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti naka benda jampi
Haka ju ke rekomenda lalaya bam. Ula shimya ka kuri. Bada ka baingo biang yame. Ula haya ka halaki senran uom. Tushim bat di na kane pi barra. Na markane kalonga kuri janga snam janga. Janga jutang batimai bat bam chikut. Ya ka ben penmi naga benda jampi. Ba naga benda ki babon. Ya naga benda ka jing map ya ki pop. Tole ya kane ban kan mau ya ngam. Ko sunam bakar dor jang Chris. Tapen koi dia ni. Tapen koi dia kemen siam hadim pen koi. Pen koi pen kia ya ki bap pangi beshitam. To ya da yang ni na obamen. Kajing maya jong kajing it. Namar kata, ngi kiba penmenda ya ke jingia bad ke jimmi pajangu. Ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim, bad ya ke kuri janga jim penim. Ngi da aingu aidem, namar melanyu ya ngi kiba bit benya hakama jamme, bad ben chakri ya me. Da ke bas ngeverit ngi karpat ya me, bangi kiba yo benda hakam med bad ke snam ukris, ngilong kiba la penyat le kawai da umen siyam Bakhuid. Pakin mau ko traya ka balang jamme kabala priyang ha satala ka perthe bado penjana ya kada ka jingi haga jingi rengkat bado Francis upaba ko jangi Father Ansem administrator jang diocese bad baru ki lingdo bad ki riniam takin mau lemro ya ki himmen ke para shinrang bad kinde kibale yotia da ka ba kermen ya ga jimmi pat badia baru ke bala klat no haga jingi sne jamme Top diang yaki shaga jing shai ka kamacha me. To isne ngi baro ngi karpadi me. Barengka bat kamaria te so di Bakhuid ka kamejo ngoble. Ujaso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid ki khunlung balui Bakhuid. U Francis de Sales Bakhuid bat baro ki rikuid ki bela pens ngaya me pateng la pateng. Ngindup lang ki babit banyo benda la pagi jingim bam chikut bat bangini ro bat pendon burom ya me da ukun jamme o Jesu Christ. Davu lembadu badhavu kallo hamayu blayu pa badan bor haga jingelong kawai jungmen siem Bakhuid barro kaburam bad ke jingero junam la junam. Amen. Ko himmen ko para tongin duwai kumbau Jesu laki kayangi nagabenda bahara ke jing don kam nakarpadi pi bapinang duwai bujing dumu kerpa nagabenda ka seng MSFS wat mangi barro pautrai ben kerku kardo yangi haganega jing dap sauspa snem janga jinglar janga France disease Bakhuid nongda senga janga seng jangi kopa jangim Ubah beneng kalong Bakhuid kerteng jome kan wan kai ma jome kalong kamon jome hakan dau kumba beneng tuai yang hidai jingbam jengi kebahala gasngi batama bengi kering kang jengi kumba ni rungi ma ikabale sniu yangi badwa delam bengi shaka jing penshoi Henry terpelai yangi nakabasiniu Toplai yangi karpat kotrai nagi jing siniu barra haga jing spoon jame tai jing suk jing sang haga sngi jangi Kenamba daga jingerap ke jingis ne jamme ngilait barabona ka pop but ngin yo jingeda na ke jingjin jar barra kat bangi dangap ke melindi ya ke jingermen Bakhuid but ke jingwan pa jungnong penim jangi u Jesu Christ namar ke jome kalong kaima ka jome ka bor ka burom junam la junam kotrai Jesu Christ mebela ong haki apostol jamme ke jingsuk ngai happy
ka jing suk janga nga ai happy wa pe de ke pop jangi Hendra ya ka jing e janga balang jamme bar ha ka jing spoon jamme tai ha ka ya ka jing suk bar ka jing ya tele ka we kat kum ga mon jamme mame uba im bar uba sensha junam la junam Amen. ka jing suk utrai kandon bara bor renka bat pi Rengka bat pi dap da ka jing e do trai tongin ya markalia khunlung bro me bakit no ki pop ka birthday to sia sen leyangi khunlung bro me bakit no ki pop ka birthday to sia sen leyangi Hakami ukun lambron jongo balai. Hakami obakit no yaka pop janga partay. Sukito ki bala kosh jaga jing kawai jong ukun lambrod. Ko kan rat ngam long bai song ko ka man rung ko ka yeng jonga. Reis ong tang na ka tien ka man sim jonga sakya hi. Kemet berkesnam jongo kris kandri yang asya ke cingim pam juga. Ka kominion men sim. Ku Jisu jonga ngangis kem ba medon teli ha ka sakramen mukitang beduan. I demen alor ki baro. Ban terang ba menwan hapo ka men sim jonga. Namar ba manta kumni ngamla ban pidiang yame ha ka sakramen Bakhuid. Tuan hapo ka donut jonga ha ka jinglong men sim. Ngapiam yame hala ka donut. Ban ngapen yeso ela de bat me. Wat sya bangan klat syu name. One could try, one show, but now one like
marga jingkar ka jame ba men kloy men pen koi yangi me kloy men pen kantang yangi ma me kloy men pelong yangi ni kui Yesu behi agene ga sngi burom jogi khunlung balui akom juru sngi jingdap saus pas nem joga jingklado Francis de says Bakhuid Nongstoin but Nongda joga sang jogi Yesu ikar paadi me amen pese halu jogi pai yaga jingai ga jingar ko lamba ga jinga silem joga Francis de says Bakhuid bangin yo yaga jinga when yem yaga jingim ka bajanai ka jingim ka Bakhuid kumba wala hikai lamba ka jingim jo Yesu be karko kardo ya baru ki kon ki bashim में तहा करेगी यो कृष्ण Bakhuid karko kardo ya ka sang ms satala ka prate karko kardo ya ki bappa ki bashita karko kardo ya ki kon ki bala sakama karko kardo ya ki kon ki bala ino ya ki jinge karko kardo ya ki kon ki batya pa hagi hospital karko kardo ya ki khunlung ki na barro kamda me agene ka sngi burom jog khunlung baloi karko ya ki khunlung barro karko ya ki khunlung badon hat po ka kami karko ya ki khunlung ki na barro badon hagi jimpang jinchita karko ya ki khunlung ki na barro bala shale bain dagi brio badon bo don kaka aga bo jisu karko kardo ya baru ki kon ka badon apane ki jingdo ka jinge ai ki nang yo bo na me jisu agene ka lemma ai ki nang lai loi na ka jinge ba bun jai jangi isnelem ko trai hallelujah ya ro ya me ki mane ya me ko jisu ai ki jinge sne jo me na palai loi yangi ko jisu ai ki jinge jo me na palai loi yangi ko jisu na ka jingpang na ka jingchito na ka jingte na ka jingkom baro jisu be pese halo jangi yaga daga jingi mensiam kaba o France de says Bakhuid ulayim haga jingim kachano bagi long shisha ke bariyu balai ke ba ye shirham ye mego jisu hallelujah 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 jisu 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 to nginia duwai to ai ko trai yaga jimpenim bakarhai haki ringe jame kadba kiopediang yaga jingai bakintang jame hakenega sngi burom jongkitu kiba patla ban pla yawukun jame dagatin brio henre yake bala penpong pansngiam daka jinga ebening namar ka jingkha jamu kumjuru hagenega sngi dap saus pasanem janga jingklar janga France de says Bakhuid karku kardo yaga seng MSFS but bangor ki kun ki bayopedian yaga jinga yaga jingarku lemba ka jing shakri jangi father MSFS missionaries of Saint Francis says uba im badu basensha junom la junom Amen. Utrai undon rengka bat pim Rengka bat pir. play badon bor baroin karkuyati uppa badukon badu mensuim Bakhuid Amen. yali sup ban penpana yaga kubar babha jang utrai daka jingim ka jompi Isongo yauble. ko himen ko para how uni usnem ban man ar hajar ar polai ngi perlong ru yaki retreat inner healing baki briu kin yoban mansa hangne laisngi ne sausngi ban shimenda eka inner healing retreat yaga retreat ban ningong instang lalu kindai tarik shipo baje patkan kut ha ka kadar tarik min step pra baje take baro ki badon ga jingkwa ban man ship minda retreat hangne pila ban man namar kambun jaka ngidon naga benda ki kinde shinrang te dunabha Henry kinde kibadon chimudru pilaban man shinrang te kiduna kajaka Henry kilong arpusan mud eye kilong banman shimenda te kinde hadu hinyu pungudru kilong banman shimenda ekanega retreat kaban stang manu banai ngin sodonga retreat inner healing
Sim jirwai penkut nomor lai puah. Sing on it by to one shall seem jongi one right but ki angel neng surging kadunut gin pendi utia hakasem jongi bra unong tau baru try Sadu pade uyam bajau uman Tribas pun tois nese yangan One shall sing oidrit by to one shall seem jongi Kau buram hokpa berukun ham sim Bakhuid kumar lalong wa menikong kunju mentah para boy junom la junom amen. Bakhuid jong kenika mas Bakhuid ngin sim gijing duai Francis de Sales Bakhuid. Ku try ngalong jong me ban ngampwa ban long jongno lai tang jong me Kamen sim jonga kalong ke jome ban ngadei ban im tang dame melong utrai jong kamon jonga ban ngadei ban i tang yame melong kadau ban ingkong jong ke jing i jonga namar ngalong name ngadei ban i yame kum ke Bakhuid bat ke jing jathai jonga namar ngalong name ngadei ban i yame kampalat ban yala ke jing im Namar ba nga im hame ngade ban id yame kampalat ban yalade namar ba ngalong pura jome badbaro kilong hame Enjero utrai Yesus Kristus junam la junam amen In the last speech, I think,